nirmala kenyam kana diala content barwanya lingwa seme biya kamal anda mandu ni chankosnya ka bana jawme bana jelinkel lerban lingwa seme bana rocha ka kui tolboka stolbok chaja lokono baje tol rewich ka juba bana roch ka kuida ka jawdana chala da natin content chaja lokono de tol rewich ka juba rawde bana rocha ka kui neni tin chakap rewich ka juba ino dol dang de ti chala do shakanak kane ngwan te kurdang bakel te chuer ki loishnat te shakaba de sha ladno shanang rewich ka Nasser County don't worry bana jo manjelinkel ngumi gor kumeje ngo benetin ko de la chuer baganang rewich ka Nasser ka jamo banjelinga gwa ka jan lerame ka let la kon ka gono banaling ko tandi en deken ka lon di de lonko kon e ko shal kan ware biya ko ngaje no ne te ko nyen ko kon nyene kon ka chuer kana loy nat te re te jene no banajo me banjo jek kenyam kan kono niam gorjeno mijiram jidit kan online tv channel there subscribe ke the notification bell there jatwan ba ko de latiti de kan chamala shup keji bana jome bana jeling ka do badan en charge no kaja kenyam an wale shanka dish ka pai baro ron kinan dangro wirjan dangro de dich na bana jome bana jeling rewich ka juba ci Equatoria jalok no ba tolbok ba jalun ci ken lokono bi kume bi ken dorten kon tentere wiki juba ke area ne tin kon tin tana tiketin ala dor kon chalat cha jalok ni tin kon tin la kume ji Equatoria ken me ci chuong ka jom ci kanalat. The Central Equatorial State Council of Ministers has officially rejected the South Sudan Revenue Authority initiative to divide Juba into operating zone for door-to-door taxpayer registration. Lat kanano kani ya chikana lok. Kalogono ba do dial ba katol. Ko ba tolbok. Ba jatol kani tin kondi tere ki Juba. Kani anamo teleje renguda ngot South Sudan konan chagor ka kwistol buka solbok lude net tax ala yoro konan la yor ka pinyan jiwo ta citizen re which ka participation den ko ala ngai konan la tolbok do mala lat ka ko ba yo ba ka collect ka community and got mo bokula tete ba wala tika school okay hospital many share ba la kala ke yoro to ayo sol bogata torne no me chaka tol no ke la ka tol ka do mo kwa ashimwa dop shora ke do mo ke jeno gat ka ne jiwe ke je no en jo lin kono me eno ba dor ba ka tol re wich ke juba no akume kirmi yadit no ne de tini ke ne de chaden ya leka okay ko kan wachi ka dol chigana dolo no wech china chika ngwanten ka jano tama chi yo chika tel ngai kon dial manana to kono mi cham kan yo jaska cham kan yo dapa antama lel kalore wech no tol kana so chikaren chu ka plan mo be kana la let and plan mo agenda na cha kul lokon tama ana ka jom chalat gwasame akani ken yu cha goro ba to re ke juba no ka cha juba cha ja dek ka zona dangwel no ko ba yu ken ba kule ke be wet be kule jako be taka lonko ba yuren continent ba ka maltol ke tiak jo me be ka kor ke me sinatin content la kam ke solbok chicken chapen o chicken chebno bika dor bikan ka tol ka yore wi ke juba ko dom weekend o de kan lo hon ko de ka you yes of course de yur ngwan de kan ga generate yur ngwan long no ka jom you kan lat gwasame kani she says Central Equatoria State Cabinet
shared by Governor Rabi Mujung, rejected the decision, saying such action violate Article 49 of the Constitution of South Sudan. We call for the respect of intergovernmental leakages. Chikala no en manana chala te kumen wo ba yo ba kutul kenina me gwaje kaman chagor ka article en jen ngwani du bangwan dien ka constitution ke ga bongoni dung South Sudan kenina mo violation of Article 49 of the Constitution of South Sudan. We call for the respect of intergovernmental leakage. Kaji Central Equatorial State Governor Rabi Mujung ajara madana roch kenena mo che chuang che medelat che ngot cha dor cha ka bi cha butul na mone tul ngone ka kwi ga manan en chalat jen jo dan che kalat ne me ke che kana lok no ba tax ki tol bok ba je tol che kalat no ka kwi mut ka manan cha gwar pin che chuang na mo ka jom je kalat gwasame kenen go ba wij ba je la tek te kon ke resource ne te kon ke dap te kon ke goal cha de lo goro ba yurin content dori ba ko kap ba ko kamrar chikono no mo che jala chongone chikan jo mo chikan lat no cha chu to ko no ngode mi ba je kuluk ki bikir ba ko involve ka jen mission kana me ngora kana ngach, but for now Chajare Jack Central Equatorial State Governor kan cabinet ne ke dialen content re ke juba alaji Equatorial chikan Jack already chikan lok. Okay, layer de dian balen gwasa me sure dom kana lodge na tin chakap re which ke juba gorjano biana me biajeling na me a very important information report mugor liang ka yene diala konte la lingwa me dia je sia janga jeno chane di chop ko kurba kel wide jandang ro diok cha ka tul ka wide dial ke ngwane ken ngwan ko ne akap ke ngwan de sha wide tak ke ngwani te dong ti ka betalon mi chi pin man la shal ga 45 ke ngwan te dong te ka club ni ka ngwan te to bare dien bone te shuar ngwan te gaten ala ne kon la ok la sorry la yo la ka mai ka na ne to radiant te ka dom te la gwa la ka kap ka pin ke kap kan men pin ka bom radiant kan te to na te radiant te ka loy na ne te kon na ka na lora ba mu chai je ka war ba je nak ba je dong gwa da ma sha ba je ka ru ne ngan na kra no kan ne diality ten content cha ka ba ku ma kir mi yadit anyok before that Akanet is 623 north me kan cap take a doll to cha cap to ngai corner kan doll ti ka doll shala do cha ka nak kume shala do doll dang dich cha ka nak kume re wich ka jupa kanete nak ka re ti jien ka sheng iran cha cap ka ja ka joran ji kalat mi mo ba shi kan report shala de ka social media no sha na sha kan ke ngwan ti sha nak shi kan blood no ne ti kan kan information na sha link shi talk allegation ejan so ku mo kan ti kan but man de ne bi anga jene ala ne di alti shop ka kudang ba keleti ni sha ka nangre wi kan nasar chwer di ala akabro wi ka juba cha nangre wi kan nasar murai kona ne te ka mbi akula dil ngaje no ngumel nanga chwer ka jaka nasar kola kon roi ni sianga no Central Equatoria, Western Equatoria cha na cha ka gadom ni cha na cha ka ne dadom ni no e chi turbil jen ka Uganda cha ben cha ja peda dop ba kume SPL ayo ba ja cheke kanu kane de konte nakna da dop kane tin kone chu dul wal chicken wal ikan kanang no neti chicken kwak chicken ka kwal chicken na chicken nyken ka get no right now ne dia le la ka wi lat ka ko ke kuma SPL ayo wal mi gi kon mentama ajen mandana to kir ke kuma kim yadit enaram mo cha ke wi char la ja nanga gwa danan te ka SPL ayo
kane de nangati ala mindset den mindset chwere mala kan welat ko tel kon masham kana daga wiya mgien tama kan ne ti jidwir ya nanga ko front line lo nanga kor non ka gwara tan wartan ko bu nyinga war ke bu nyinga ji ko tera den go jeno kan bu ko nyu lor ba lo tel kon masham kana of course not. So what they do big again can call much ko to den take ba mo ka match them den me can lad they need to survive, because rodin jagawo big door bukan lad kon bukan jaga je and the only way we can come my dead dom kayo bawol lad no to ke jidwa kan the content yar ka diti ke SSPD plus of Sudan People Defense Force kan den content nakana so sure lad be bangan ba kwal a chan te ka maj ba ko tel kon ba kam so ba kwal yalla dan let kan tama so bianga jeno ne ku dang bakala ti to bana ngare ti chatane nang ndio je cha tur sha ne ndio je ka cover page no ango cha karya leka ka cha kan ngare wi kan Nasser County ajen kwa danan wana wa ka yor pinten wi ne mi lo chikane je ko lo jen gwa danan dong ba chur so Sudan dial ba ka wi nangaten no bugo nyin kan ware cha jene ko yo cha jene ka mi chikan yo chikan so janta dan let kana de ne wo tama me dan me kan wi yara diu kan da ngai kon no tene de ten e dia le kon de ten rudien dial ka chur rudien dial ka nang na rudien dial ka loin na tere wi ko juba so tele ka choice ka time all these years so tika don waren wi mi a chang chao gar ga sha no kir ko tele option ne tona so kan lat ne ke je a lo chere doliena kaka so jandan le rote mishaling anta biya din hajeno ne da kudang bakal cha rudien dial wa cha kan nan ka Nasser kan lo biya hajeno mi changte kon mu to ka Nasser biya hajeno nyenya na ka chur de tele alternative dodien ka tele option de no ba ka gang na rodien ko kiran go dan Darrington ke brand dan liaba janta mi ta he dan e chitok let kir mi yadi de la chura kan de ala kontinanga gotten content noratin ke te winyin kan wara ajan jo dana go de nyo ya kel men sharu kun pingwa tamo na bi gorbo ko do mo gwa mo bale ngaja ani bi atemal bye bye.